Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kajta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua malulla magelia matagraftanchipa aujan kichkan wawqriykuna palaykuna kaynata chaykarmuchkanchik riki rimarininchik nisqan programallanchikwan kunan iskay chunka punchaw enero killa wawqriykuna palaykuna chunka punchawllaña kachkan riki kay killa ripuchakunanpaq horanchik paso 8:07 de la noche riki antes timpuchawan riki lluqsiykamuchkanchik wawqriykuna palaykuna ganarwanchik hora rikao pero ya manam llumpaytachu hayna punchaw haynin palachu ganarasqanchik mana wawqillaykuna palaykuna kay willakuykunataqa riki qhipariswanchu pisiriswanchu taytanchik pasotempe rimakuykuyllay kay willakuykuna chiqap chaymanña yaykullasunchik wawqi chalay pani chalay. Jaina punchawta riki jaina punchawta wichqaykusqaku kay carretera central nisqanta wawqillaykuna palaykuna llumpayta lasta tiyarusqanrayku ari wawqillaykuna palaykuna kay carretera central kay Ticlio nisqanta riki llumpayta lasta ruptin wichqaykullasqaku kay kilómetro 133 nisqan lawta chaysi riki uray lawllaperaq y chayñataq riki Huancayomantiqkuna ariki jawqa chayllapi oroya chaykunallapi sayakusqaku riki wawqillaykuna pani challaykuna chay Ticlio lawqa rikunanqa vacío riki huk iskay challas chay lawpi llaqtayuqkunallas huk iskay carrucha puri kachanman kasqa yachqanchikna riki chay carretera central llumpay carrupa purinan rikurun chaymi kunan rikurwachkanku segundo carretera central nisqanta rikao doble viata riki wawqillaykuna palaykuna kunanqa rikay imaynqa Ayacuchuman ñan hamun chaynallamiku aklawmanpas purichkan riki wawqillaykuna palaykuna chaykunamiki doble vía riki rurana chaynapi apurawan carrukunapas purinankupaq riki wawqichalay pani challay mas rimari riki kay programallanchikpi chayñata riki motociclista motociclistanchikpas qaqata ripukusqa kay kinuwapi ari wawqillaykuna palaykuna qaqata ripukusqa kay motocicleta kay tamboman riq kay kinuwapi chay pasakurun riki kunan tardiykuqta wawqillaykuna palaykuna qaqata ripukuspan riki chaypi wawqillaykuna palaykuna motumpas ukupi rikurullanman kasqa chay nisqan riki kay baranda seguridad nisqanmanraqsi puntataqa chukarusqa chayman chukaruspaña riki wikatikusqa qaqata wawqillaykuna palaykuna kay desvío Kinuway Huamanguilla nisqan lawpi chayma riki Policía del Perú riki qayakuptinku asuykun chaynata wakiq transportistakuna chaynata pasajerokuna paykuna riki hawasqaku chaynintaqa riki carrupas purichkan sigistam riki rikuqninkunapas kasqa riki wawqillaykuna palaykuna chay riki chay ratulla riki ay mismo hayanakuspanku warkunakuspanku chay motociclistata motontenta jorjullanku riki
wawqillaykuna palchillaykuna kaypi mana niwanchikchu wañukunchu imayna posiblemente wañukurqa riki manam kay qaqata ripostinqa motociclistaqa kawsanmanchu riki wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari chayñata riki chaynallataq accidente pasakuruntaq hina kay yunkalawpi pasao sector tapunapiña wawqillaykuna pallaykuna kaypi chukarusqa iskay camionetakuna rikaw camioneta kaypi wawqillaykuna pallaykuna qawasqanchikman hina chaypitaq riki pasajerokuna mancharisqa karunku carrullankuta ñawpaqninta kay isquinaulaw chatarqa isquinaulawta riki ñatu rulasaqku mana chaypiqa nishu sasachakuykanchu tumpallata riki takapakurqaku chay carrupi riqkuna riki wawqillaykuna pallaykuna seguramente takakurunku urkuchankota o brazochankota yankutapas chayna rikaw leve nin rikaw poca gravedad niskanku chaysi riki chay ratulla de todas maneras atendinakunku riki wawqillaykuna panchallaykuna chaypis pasakun chawpi punchaw niqta mallay mamakuna accidente hina kay yunkaman rinapi rikaw hasta velocidad risqankupim chay pasakuchkan kay accidentekuna riki wawqillaykuna pani challaykuna chay illaqkuna riki cuidadllawan qhawkalla illaychik amaya riki kayna lukuyakuspaqa ari kay yunkamanta kay mejor dicho kay accidente pasakusqanmanta chayarimun riki video pasado chay videota qhawaykullasunchik wawqillaykuna pani challaykuna imayna chay accidente pasakurunman kasqa. Istira kurusara, ¿no? ¿Qué te has golpeado? Kuyan taga koro. ¿Cómo se le cacha? Ñawpaqchanga ñatos wawqillaykuna pallaykuna ambos camionetas wawqillaykuna pallaykuna kaypas camioneta kaypa qhawachkanchik y chay corriykachisунchik y kay tukupayninpi kay ahí está también camioneta pura riki churanakurusqaku wawqillaykuna pani challaykuna pero mana kaypiqa wañunmankuchu porque ñawpaqninpalla riki chukarunku aunque wakiq nisqanku wañuymantañan salvakurunku nispa riki claro sichum chay chukaruspa qaqata ripukunmanku qaqanaykunam kachkan chay tapunalawkunapas riki wawqillaykuna pallaykuna hinatanqa riki wañuykanman karqa mas rimari riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari riki kay programallanchikpi chaynallataq camioneta qaqata ripukuykusqa wawqichallaykuna panchallaykuna kay pataslawpi pichqa pachak chankarita media cuadra ninchik mistirimaypi chaynata riki ripukun kay camioneta wawqillaykuna pallaykuna kunan kay achikyay pachapi kay sector Piedracal nisqan lawpi kay centro poblado Aurora del distrito de Parcoy provincia Patas nisqanpi riki wawqillaykuna pallaykuna wak región La Libertad nisqanpi chay sachakuy karullan chayñata riki kaypi kay camionpi riqkuna riki wañukullanman kasqa mana kay willakuyman hina niwanchikchu haykaya chay carrupi illallarqa posiblemente chofer rikaw chofer wañukullan ari carro ukucham riki pichqa pachaqa media cuadra wawqillaykuna pallaykuna iskay chunka kimsa chunkallapim riki wañukunku rikaw pachakpiqa riki mas ñaw pichqa pachaqa allin carrucha riki wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari riki kay programallanchikpa rillumpay accidentekuna rikaw chayñataq chaynallataq mallaymama alcaldita perusqaku watucharusqaku kay Icapi wawqillaykuna pani challaykuna Fiscalía Anticorrupción de Ica
Tahuichacoron Municipalidad de Munampi Nisjanta, mama, Sunampi, Munampi, Municipalidad de Sunampi, China, Sotejo, Municipalidad Cascaricao, China Tariki Cacalipa, Wasintapas, China Tariki Chay, Jatecninconapa, Wasintapas, Tahuichacoronco, Fiscalía de Anticorrupción, Kai Ica Lao Perico Augilecona, Panchalecona, Chaitam Sutinchachcan, que los cuellos blancos del Sunampi Nispa, Maya, mama, místico Narachuac Pericao, Chairique, Augilecona, Palecona, Kai Taita Alcalde Jesús Rojas, Chaynata Jatecnincona, que seguramente Gerentincona, Chaynata Obra Umayescona, Chaynata seguramente empresario, Chunca Kimsayo Jorona Conata Rique Jatica Chayguyanco y las Paiconata Investigachcanco por colusión, Coloricoronco, Augilecona, Palecona y negociación incompatible. Chaynata Tumpachcanco, Augilecona, Palecona, Chayrique Nichcan Yaja 25 millones Pachanenme, Chay Picachca involucradas Ganispe, incluso Kai Pica, Kaita, Anjoygasunchi, Kaita, Uchuyasunchi, Jolereps, Wagnan, Makingope, Tareros Gango, Augilecona, Palecona, Pachak, todo, Pachacama, Hay Cajoleria, Kai Picacuch, Canarica, Joleretaps, Leo, Tenderos Saco, Yaja. Yaja imat papel con atinaña diga tukui pam tukui misapi ni so mana pam papichu entenderos saco augilegona pelegona ya otro alcalde corrupto wichi con augilegona pelegona jaika alcalde con atanachi watu charonco pasao jaina pasa alcalde con atanachi watu charonco que San Francisco alcalde de Callao también alcalde de Callao alcalde de Cangallo, exalcaldes, Chagay Conangama Chingas Hacachcanicao, que Maipicha hubiera escuchado candidato, Chingas Cachcan Conangama. So Gilegona Pelegona, que Sunampe Nishan Distitupip, su alcaldita, Watu Chayculias Jaco, más rimare, Rico Gilegona Pelegona, más rimare. Chayna yatas kaywanka balikapi kajkona piñas jakakullachkankunas pakay memorial tapas soroaco y culanco augillaykona pallaykona naskaypi firma y culanco rike jayarika aonichkanko kay nororiente talla caja huanca balika junjasja autoriaconapa burlacusjan kay distrito Lambras Huachocolpa Surcubamba Tintaipunco, Roble, Cochabamba, Chayactacona, Rique, Jonjas, Jabao, Gilegona, Pelegona, Manarique, que el gobierno Rique o autoridad Ninco, que principalmente gobierno o central y Chayanta gobierno regional, Mana Jabarincho, Bao, Gilegona, Pelegona, si bien es cierto que el distrito Perique, autoridad Cona, Yamcaitaca, Yamcaiculachicanco, seguramente, pero Mana, apoyo Captenja, Mana, ya Cancho, Rico, Bao, Gilegona, Pani Chayaicona, Chaynichka, incluso carga que compromiso, acta compromiso con Cascari que cae, Chay compromiso, perique paicona comprometina coscaco, Yam Casón, me cae tamroason, Wactam rorason, Nis, Pari, Wangolica, Parique, Paro, Mangaigo y Cuchcarja, como que Jaino Atacona, Ricao, Jaino Atacho, Cuatacho, Chay, Parón cómico, Augilegona, Pelegona, Guataraj, Meao. 2024 chay perique acuerdo tapas roaigulas jaco amaya paro con nawan ganis pare que acta de compromiso con acta de firmas jaco pero mana complincho aujilla icona panchalegona porque nichcanco kai ñancona un cachcan ricao ñancona cachcan kai Lambras Huachocolpa Surcubamba chay Roble Cochabamba niscan por ere totalmente abandonado Augilegona Pelegona Manarique Caihuanca Blica la llaman sino a nivel nacional Augilegona que gobierno cona pasas gobierno cona leo jonjaro con cocagaica y vía los libertadores imainata cachcan jarnero inaña tojo llaña pista Augilegona Pelegona todo vía los libertadores ya pachan vía los libertadores. No, yo chay manda pues achcaña carga parocona
movilización con chay autoridad con imata tagner hasta proyecto pascar gaña kay anunciar ganch ñas kay via libertadores garánticos gaña kachkan ña proyecto pas aprobas gaña con wata jalenango para igual que con pegona ña empresa man o empresa empresario sotenta pakaronko a propósito rico auxilegona pelegona pero ñarri que juzgañari caucha también que concesionas jarico auxilegon pelegona entonces pero igual mai kunan kama llam kay jalarinchi igual waka wanka belika lauman paskachkan iñoja purimurgan hok lao llaqta kunapi ankas lao kunapi igualito auxilegon igualito kachkan incluso kayna peaje cobran con apas abandonado porque transportista con una paro taruaspan gore que imaginama que la carretera por esa demanda cobraban que janis pasaya la jingo peaje con apas abandonado gagucho imaginan que peaje socos chay nari que wow gilla icona pancha icona icona para tiempo peja hasta wow gilla icona pancha icona allá en Ichcan gore que acta de compromiso carga que mana solamente talla caja caihuanca valica en Escalampacho sino para Guaitará, Angaray, Castro Brena, Acobamba, Churcampa, Guaujilecona, Palecona, Arica y Guaitará, Nishanga, incluso Ñuganchik pues beneficio ya, porque caibía los libertadores que cae Guaitarán también que Jamuchcan, Guaujilecona, Panchalecona, hasta Cairu Michaca, hasta Cainacama, Arica, Alto Urjucama, Arica, Guaujilecona, Palecona, que pinchos lindero, Arica, pero que paras jarika o licapa jarike a cangallo o la oñachos mérica o gilegona palegona entonces hasta Rumichaca marica o chaica marica que había los libertadores o gilegona palegona igual total abandonado rico o gilegona palchalegona jaica picamaya caina canga y provías nacional o gilegona palegona junga coron ñuqa uyarichkarqani wawqillaykuna pallaykuna kay provías perique watan wata jolje kan imapaq huk wata o riki kay carretera tal nispa chayta cambianankupaq porque kay carretera kuna riki duranan solamente chunka wata nisqanku sapa chunka wata manta riki pistachata riki musuq chawaña cambiananku y chaynapi riki kay carreteranchikuna sumaq purikuna kananpaq riki wawqillaykuna pallaykuna pero imata ruwachkanku chay provías nacional de riki chay cuento de mantenimiento nisqallanman chay tercerización nisqanman churaruspan riki joljeta tokokonku wawqillaykuna panchallaykuna manataq ñantaqa ruwachkankupas maylawanpas musuq pistakunataqa solamente chay purina ñanchakunata riki como kay tuqtumanta waka kangallo lawan wak sur lawan manachu ina chay ñanta ruwachaykunku kunanpas ruwachkanku rika kay zona vinchos chaynallata riki llamkachkanku pero kay principales vías nacionales totalmente abandonado wawqillaykuna palchallaykuna ojalá ya hamuq gobierno riki wawqillaykuna panchallaykuna yuyarikullanmi naspa kay llapa ñanninchikunata allichayman riki churaykullanman mas rimari riki wawqillaykuna panillaykuna mas rimari chaynallataq kay suasqa carrotapas chaqaya recuperarullasqaku wawqillaykuna panchallaykuna kay willakuyman ina riki carrota suarullasqaku camionetata wawqillaykuna panichallaykuna antes tarirullanku ari kay camionetata riki wawqillaykuna pallaykuna suarullasqaku kay palja cancha remillapata nisqan lawpi Sachabambapi chaypis balakunapas tuqyasqaraq wawqillaykuna pallaykuna y chayta riki tarirullanku kay chiara lawpi chay riki kay carrupa dueño riki nin ari kay chufernitapas majas hakuraqmi nispa wawqillaykuna panichallaykuna como balakuna tuqyarqa natin chay carro balayuq chaytaq mana faciltaqa riki pasachiyta atinmankuchu karqa riki suaruspapas siempre maypipas riki runa rikuspan policiapas rikuspan hapirunanmanta riki mejor riki deja rurqaku wischu rurqaku riki wawqillaykuna pallaykuna chay camionetata que tal suakuna riki wawqillaykuna pallaykuna lo más importante
recuperarullanku rikao chay camionetata chaynankunaqa chay bala hapisqankunaqa alli chaykunallaña riko wawqillaykuna la plancharita y hasta pues no una remendadita tuquchakunachi kachkan kay piña policiales recupera digamos caña. Fuimos alertados por los familiares del vehículo que ha sido reportado dentro de nuestro grupo WhatsApp de Espacar Huamanga, de un vehículo robado cerca de la zona de Manayasa, de placa Dinamarca 9Z733, el cual acudimos al apoyo de los familiares en búsqueda del vehículo. Es así que lo encontramos más o menos a unas media hora de la entrada de Yanapiruro, y nos encontramos acá con el conductor que ha sido golpeado. Asimismo tenemos un impacto de bala en la parte lateral izquierda del vehículo. Y la carga que tenía el vehículo a un costado de la vía. Hasta carga chanta pasó a gilaykuna peleykuna bultu chanta suikatira pusjakoraj meao pero como kachkanriki ya bala papisqanña chaytaq manaña tinmankuña chuka aunque istikichat laqaykus pasachimankuchkar pero uklawni kunapas kachkanña bala rikao seguramente ñawpa chay chofer palautaraqmi bala hapirulasqa wawqillaykuna panchallaykuna mas rimaririki wawqichalay panchalay mas rimari kay programallanchikpi chayñatariki chaynallataq Limapiriki chaqaya kay combita kañaykullasqaku primero riki tuqyarachinkunaspa kañaykunku kunan chaytañataq manaña chofer wanchillañachu porque choferkuna kunanqa antibalayuqña kachkanku riki cuidakurunkuña chayta manachu kaynawata ñawinchachkaña niskarqanchik riki choferkunas acordarunku antibalayuqñas purinqaku nispa antibalayuq kaptinqa riki manaña baliaspapas rika umaqa riki umataqa mana faciltachu balean cuerpota más facilta baleanku riki wawqillaykuna pallaykuna y chaynapi riki kunanqa chay suwakuna pinsarunku mejor carrota riki dinamitasunchikña nispa kay carrota dinamitarusqaku hinaspa kañaykusqaku wawqillaykuna pallaykuna chay extorsionadores nisqankuna ari chay dinamitataq riki kay carro ukumansi wischuygusqaku y chay carro riki purillarqa kay ruta Callao cercado de Lima y chay puriq carrota riki chay mana kuputa pagay munasqanpi seguramente kay tariki rullanku mana chayllachu riki mana chayllachu qayna puncha niskarqaykichikta igual Armonía 10 Armonía 10 hatun carron tapas igual riki dinamitata wischuygullasqaku ukunman kaqay carronku riki total ukun total destrozawmi kachkan nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chaymi kay Armonía 10 umalliq riki wawqillaykuna pallaykuna comunicadota riki wischuykamullan riki kayqa pasakun hina Trujillopi riki wawqillaykuna pallaykuna chisi rimasqanchikman hina riki wawqichallay panchallay chaymi kay Walter Lozada payriki Nicaramun kay discoteca monasterio nisqanpi chay tukapakurqaku y chay carruñataq chay punkunpi riki sayllachkarqa y chayta riki kay dinamita nisqanta wischuykuptinku ukuchallanta riki perdirachin wawqillaykuna pallaykuna chaymi kay Walter Lozada nisqan riki llumpay llakisqa kachkaniku kayna riki saschakuykuna kasqanrayku hinaspataq kay inseguridad ciudadana riki lliw llaqtanchikta nisqan mana kay llaqtata nispallachu rimachkanqa sino lliw llaqtamanta rimachkan rikao kay Mistirimaipi niriki ante los hechos violentos y denunció la creciente inseguridad en el país nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chayriki pay maña con gobierno peruanota de una vez gobierno peruano llankayman churakullaychik porque lliw llaqta runatam kay inseguridad ciudadanaqa afectachkan nispa mana artistakunallatachu mana ñuqallaykutachu nispa nin sino lliw llaqta
caronata. Claro, pues wawqillaykuna pallaykuna kaqay pukumbita Limapi chikallaman riq purikuqta chaqaya kañaykullanku Limapi incluso kaykunalla rimachkanchik kay hina llaqtallanchikpipas kay camionetata suwasqaku wawqillaykuna panchalllaykuna entonces chay miriki chay violencia wawqichallay panichalay chaynaqa riki aunque kay wiraqucha Walter Lozada ningriki manan pipas maypas kirisqaqa kanchu porque vacío tariki chaynata ruraykunku ukunta riki ukunta y chaynapi mana kirisqa kanchu riki wawqillaykuna pallaykuna pero kachkan daños materiales nispa riki rimarin ari wawqillaykuna pallaykuna chayna kay sasachakuykuna kachkan riki llaqtanchikunapi más rimaririki kay programa llanchikpi chaynata riki ex jefe de DINE kay sachakuymanta rimaspa imarintaq kay pacha kimsa chunkan congresistam kachkan chay red de corrupción nisqanpi nin wawqillaykuna pallaykuna manas ni chullapas escapancho kay red de corrupción nisqanmantaqa incluido kay congresistas por Ayacucho Margot Palacio chaynataq chay Alex Flores paykuna richkan riki reelección manraq wawqillaykuna pallaykuna ima uyankuantaq chay rin incluso fotokunata videokunata chaynataq chay plataformas digitales nisqankunapi chaqchuykaramunku mejores congresistas apoyo multitudinario wan kaqlla kutichkanku congreso wan Ayacuchupaq llamkanankupaq nisparaq pero kay ex jefe de DINE nichkan llapachanmi chay pacha kimsa chunka congresistam kachkan involucrasqa kay red de corrupción nisqanpi nichkan wawqillaykuna red de corrupción imarinanta chay red de corrupción achka runaya involucrasqa kachkan watanasqa kachkan mana riki kayqa sapa mana kayqa riki individual nisqanchu chaymiki chay sapa sino chay colectivo nisqan imayna nin chay llapanku riki wawqillaykuna pallaykuna huknin riki watanakuykuspa riki chay ruwachkanku chay corrupción nisqanta wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kay Nicanor Boluarte nisqanwanpas parlasqaku riki wawqillaykuna pallaykuna chaynataq ministrunkunawanpas y chaynataq kay empresario chino nisqanwanpas justamente manachu kay empresario chino pakasumpi kay gerita riki procesayta munachkanku incluso ña kachkaña investigacionpas paypas chaypi involucrasqa wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq nichkantaq riki kay Petro Perú rantikunankupaqpas igual kay empresario chinokunawansi parlanakurusqaku riki wawqichallay panichallay entonces kay pakanña parlasqaña kachkan riki piman mayman rantikunapaqpas solamente faltachkanqa imallañam chay procesollaña chay proceso tariki hamuychik pikunataq participankichik nispa yanqa hayaq tukunqaku riki pero en realidad ñas riki sutinchasqaña piman mayman kunankupaqpas wawqillaykuna pallaykuna chaymiki hayninpakuna ña denunciachkanchikña riki kay musuq gerente yaykuqa solamente imam trabajonqa únicamente riki kay llapa chaypi llamkaqkunata mayoriyata despidieronanpaq riki y chaynallata riki puchuykunqa solamente pichqa pachak suqta pachak hinallaña y chayllawanña kay empresa quedanqa riki wawqillaykuna pallaykuna mana riki kay Petro Perú nisqanpaqa kachkan riki chay empresallachu sino kachkan grifunkuna kachkan refinería Talara kachkanraq chay nampas riki kay lotenpas kachkanraq kay yunkapi wawqillaykuna pallaykuna chayta riki chullamanta disimulawlla riki rantikunqaku wawqillaykuna pallaykuna ima cuentuwan manam kaytaq rantikuchkanchikchu solamente empresario privado kunapas traypiya involucrakuchun y paykunapa involucrasqanwan riki hinalla kay Perú dueño kanja kayninpiqa pero paykunam chay
Juljichankota churanjako nispa chay cuentoan riki wawqillaykuna pallaykuna rantikuyta munachkanku. Chaqay nisqaña Procuraduría ñasriki Procuraduría Nacional chaypa riki chay llamkaykuchkan wawqillaykuna pallaykuna y nisqanku riki kaywanja incluso ministropas wichikuykurunmanmi pero wawqillaykuna pallaykuna kay como llapanku corrupto kachkanku hinaspa riki incluso Fiscalía, chay Poder Judicial nisqankunapipas kachkanriki corrupto Tribunal Constitucional chaykunapi y hapinakuchkanku pakachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna pero kay exdine niwachkanchikña llapachanmi chaypiqa involucrasqa kachkan paykunam llapachanku kanku corruptos suwarunakuna nispa rimarin wawqillaykuna pani challaykuna. Entonces kay Petroperú rantikuyqa riki mana hukun hawampi ukunpichu sino riki una hiwataña riki hamurqa wawqillaykuna pallaykuna desde mama Dina Boluarte gobierno kasqallanmantaraq riki chayqa hamurqa riki poco a poco riki preparamuchkarqaku wawqillaykuna panillaykuna chaynaqa niwachkanchikta riki kaypi kay exdine amaya chay suwakuy kachunchu ama ñuksultapas amataq privatizachunkuchu kay Petroperú nisqanta rimarillan. Justo kaymanta rimariptinchik wawqillaykuna pallaykuna justo kaymanta rimariptinchik kay Petroperú manta ya kunan punchawta riki kay marcha Limapi kaykullan riki wawqillaykuna pallaykuna kay contra la privatización del Petroperú riki wawqillaykuna panchallaykuna chayta riki hasta hawaykullasunchik imaynas chay marcha riki apakullanman kasqa contra la privatización de Petroperú riki wawqillaykuna pallaykuna. Nacional TV Perú, el canal Quién de los Peruanos. Nos encontramos exactamente en la avenida Abancay, donde aquí se está desarrollando una movilización contra la privatización de Petroperú. Aquí podemos ver a varios manifestantes, asociaciones que han venido hasta aquí a alzar su voz de protesta de que no se privatice esta empresa peruana perteneciente al Estado peruano. Esta marcha que se convocó mediante las redes sociales y que el día de hoy se está desarrollando, cuyo punto inicial ha sido la Plaza 2 de Mayo y han recorrido la avenida Nicolás de Piérola, también la Plaza San Martín y ahora se encuentran en la avenida Abancay. Perú.
defendamos la soberanía energética de nuestro país. Aquí han venido la CGTP y también están otros gremios. ¿Qué otros gremios están aquí presentes en esta marcha? Están los gremios de CGTP y de Petro Perú, gremios nacionales que se suman a la lucha de la defensa de la dignidad nacional, la recuperación de la soberanía energética para el país. ¿Qué daños podrían tener los trabajadores en todo caso de que esta empresa Petroperú pase al sector privado? Más allá del daño al trabajador, la estabilidad laboral es también el control de los precios de combustible. Sería un caos total el desabastecimiento de la nación, la pérdida de la soberanía energética. Eso es un impacto negativo para el país. Su nombre y su cargo, por favor. Luis Alberto Camino Quinde, coordinador general de la coalición de sindicatos de Petro Perú. Gracias. Ari kaina tariko auxilegona palegona kaina tarike a ver volumen do hacha que son chica y kaina tarike que marcha tarike rora y culiar jaco auxilegona palegona en defensa de Petro Perú chaipi tarike CGTP chainallata ja en acá Petro Perú pillam kahkuna kai movilización taruay kulanko kai Petro Perú pillam kahkuna pas yaiku y kulanko chay paro nishan mangwao khilaykona pallaykona khalaykon chay paro nishan ko tapaykona pas pero kai paro konata seguramente wichor harin karika kai gobierno wao que chay panchala chay paña contratas caña riki kachkan gerentenko ya pachanta wichonan pariko wao khilaykona pachallaykona rika entonces kai pe kai rim kai rimas hankuman hina kai Petro Perú taranti koronja kuinaptenka chay combustible nishanmi kai Perú pe wichari koronja Petro Perú se Lima pe kachkan grifunkuna iskayapas chay grifunkuna pe aranti cha con baratonej pe ojileikona pelegona tiene que a veces waktan konape cercan konape huk sapaj grifo konarik sobergachin hinapten pasinate cómodo ya pe mamkajya peranticha konate guakij konapas mona y manamona y bajan. Si bien es cierto, que hay precio internacional, hay guerra con la guerra energética, guerra con Rusia-Ucrania, guerra con Estados Unidos y China, hay presión con hasta 100, hasta 120 barril, sube color, más o menos 60, 70, precio pichosme, exactamente. Chay con chicho, pero más o menos chay precio pemcachente 60, 70 dólares o con plegón. Pero chay crisis energética nishan jamuko igor kajallarenempe, chay guerra Rusia-Ucrania nishan en tenga sube color hasta 120 o con plegona, 80, 90 chay nagunam carja, pero que Perú peja tumpa negliata subir jamana nishotacho. Pero augelegona palegona kaita tajrima sonchik. Kai Perú yapem kai combustible nicio cuesta con por ejemplo Europa justamente ari kachkan que siempre publica mucho cango chay youtuber con o tiktokero nisangona justamente kai pasa punchao con allá pe publicación tari que jawaris cargane o video chata y chay pem nich cargari que jaikatas chay combustible que Europa pe cuestan solamente $2 o que le con pelegona $2 les cuestan y $2 jaika sol espeja cuestan wow icona pan y chaya icona ni son chiquia canan cachcan que dólar uno jalcam 3.37 32 chainame que 3.40 baña redondeado son chiqui dólar bancario 3.40 baña redondeado son chinaten jaicata wow icona paya icona 6.80 o sea 6 soles 80 nada más. Pero que Perú pegaikatas cuestan doble o con hasta triple cuesta que combustible o con pelegona que carro man taxamam hatungman pas motoman pas tali con apagrico o con pelegona imagina pitar chaina wicharisja porque negocio me que cae combustible o con pelegona baratoan rantinco en aspami que chayano los pañatas precio pe rantico anchi o con pelegona
precio perantikuanchik chaypin paykunaqa riki luquchukuchkanku apuyakuchkanku awqillaykuna paykunaqa wayqallantam hawan manam paykunaqa hawanchu runataqa paykunaqa runataqa yarqaymanta wañurachinmanmi contarki paykunapa qullqillan kachunqa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chayqa lliwchata involucrawasunchik kunan Petroperuta chinkarachinqa hinatinqa paykuna seminkupa kamanta riki mañaykuwasunchik. Yachasqanchik hina riki petróleo suben llapa imam suben wawqillaykuna pallaykuna. Petróleo suben llapa imam suben. Entonces kay Petroperú más bien repotenciana kanman wawqillaykuna pallaykuna enas pariki chay huklawmanta hamuqkunapas igual munaspa garantikuchunku negocio pues pero kay Petroperú riki erantikunman más baratollapi wawqillaykuna pallaykuna chay precio europeo precio Estados Unidos chayna preciollapi riki wawqillaykuna pallaykuna pero kay Perúpi huklawkunapi chay combustibleta rantikuanchik wawqillaykuna preciopi chaqay gaspas 50, 60 soles kay yunkalawpi chay gaspa kananpi 80 hasta 120 soles wawqillaykuna panchallaykuna gasninchiktapas hayk'awanta apakunku solamente $1.50 chayna challawan o sea 4 soles 5 soles challawan apakunku en Españataq ñuqanchikmanñataq rantikuanchik preciopi chaykuna mana allinchu riki wawqillaykuna pallaykuna chaykuna mana allinchu chaymi riki kay gobierno chay neoliberalismo chayñata chay constitución del Fujimorismo llapa imanchik rantikuqta riki wischuna tokuna riki wawqillaykuna pallaykuna pero kunankama manam hawachkanichu mayjin candidatupas allin qhari kaytam ruwasaq waktam ruwasaq nisqanta por ejemplo wakiqkunaqa imallata niskan como caso Aliaga manam sueldoyta cobrasaqchu nispa. Claro, payqa riki millonario wawqillaykuna pallaykuna kay chinomanta chay llapa empresakunata regalarachikuspan wawqichallaypanchalay. Incluso willaykuna kachkan rikurimuchkan kay Aliagapas karqam huchayuq chay Fujimori kaptinsi pay ñakasqaña empresario. Natinsi nikusqa llapachanta privatizay nispa. Tiene que pay privatizar y Aliaga chaqay chay trinkunata wak empresakunata riki hapikuykurqa wawqillaykuna pallaykuna como regalo chaymi que kay Aliaga riki Fujimoritaqa riki kuyan wawqichallaykuna panchallaykuna gracias a Fujimori riki cantidad de empresas riki hapikuykun wawqichallay panchallay y chayna achka empresariokuna kachkanku rikaw chayna achka empresariokuna riki apu kakunku y solamente qullqi tajikuyllapi paykunaqa ocupakunku kay congresistachikuna hina mana chiqapta puniqa llaqta runataqa paykunaqa ni hawarinpaschu ni kuyanpaschu paykunaqa tajinku juntachikuyllapi riki kanku Marrimari riki wawqillaykuna pallaykuna kaykunamanta riki hamuq punchakunapi mastam rimana kachkanqa manam permitinachu kay Petroperú rantikusqa kananta wawqichallaypanichallay chaynata riki chaynallataq kay fallo del Tribunal Constitucional nisqanpi riki Nicaramun manas kallikunataqa pipas maypas dueñakuykunmanchu chaynata riki Nicaramun kay fallo del Tribunal Constitucional porque kay mama María Elena Cotrina Aguilar país riki kay municipalidad Los Olivos nisqanta denunciaykosqa imanasqa porque kay mamacha riki kallitawanña ocupaykurusqa natin riki kay municipalidadñataq riki rispan riki kicharon riki natin imaynam kichawanki kay ñuqapa dueñuyasqaytaqa nispa incluso mana kay mama María Elena Cotrina Aguilarllachu sino igual chaqay rikaw kay plata como canchapa panimpa rikaw chaqay plata como canchapa panimpa chaqay parquita dueñakuykusqa rikaw mashata wasichanta miraykachisqa iskay metrota hinaraq chay iskay metrotaraq miraykachisqa chay parquita natim chayta riki kuchurunku kaymantam kananqa nispa riki y chaykunatam qhawari riki seguramente kay Tribunal Constitucional anki kay partepiqa allintay rurayku riki kayna allinta imakunatapas ruranmi natinqa pima kay Tribunal Constitucional pa contrampi kanqa riki wawqillaykuna pallaykuna pero kaytaqa niwachkanchik kay callikuna dueñuyaqpaq riki wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik hina riki mana kaypiqa ancha chay kanchu pero Limapiqa
calle conapem choraparonco chay urbanización nisqan conapem punco conata reja conata wichqarqarinco awqillaykuna pallaykuna y chayta ruranco imarayko ari kay llumpay delincuencia kaptintaqa ya wichqakurunku rikaw hinaspanku kikinko por allá ñariki llavewan kichakuykuspanku aruchankutapas yaykuchinku y por culpa de la delincuencia pues wawqillaykuna pallaykuna chay pasakun pero chay pasuk parte afectanta ya de frente pasa coita monanki napten garik harkarosonki mana pasaita tenkichu mona y wakla ojipangona piachakunaga muyo munkera garike wauqillaykuna pallaykuna carota porque chay urbanización kunarike kallinkota wichqakurunku kay la urbanización wakla urbanización naptenga al chay libre tránsito nisqantata wichqarqarinku rikaw y chaykunata parike ninko rikaw kananmi cuidaq chay punkum kicharayanan inaptin meriki chay cuidaq kaptin chaynapi mana imapas aschakuy kanqachu nispa pero mana chaytachu ruranku rikaw mejor wichqarunku llaverunku paqwaychata wawqillaykuna pallaykuna y chaykunamanta kay rimarin ari chaytaq riki seguramente kay proceso mahinaqa riki chay wakiqkuna incluso chay callikuna lotisakuruqkunatapas riki afectanqataq rikaw mas rimari riki wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari kay programallanchikpi kay tayta gerimanta rimaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik narika kay tayta geri manari kay Petro Perullata churantikuyta munachkan ministronkunawan parlakuykuspa kay congrestakunawan parlakuykuspa incluso kay nawan rika kay chinunkuwan parlakuykuspa kay misasiqa chiqap chino rika manon kay Fukimoriqa chinuchu payqa riki japonismi chino ñawicha kasqanraykullami ki chino ningoqa manan payqa chinuchu pero kay empresarion como eso se chiqap chino llaqtayuq rika wawqillaykuna pallaykuna Jaina puncha orike wawqillaykuna pallaykuna kay primer ministro Ernesto Álvarez Remaren manan kunanqa vacancia presidencial kanmanchu sichum vacancia turawanqa kunaptinqa kay Perú llaqtanchikmi qaqata wichikuykunqa nispa wawqillaykuna ñam qaqa wichisqaña wawqillaykuna panchallaykuna manam kunanqariki paypa nisqanpinachu payqa piensachkan kay Perú llaqtanchik allimpiraq kasqanta ñam qaqa wichisqaña riki achkan wawqillaykuna pallaykuna más bien huk gobiernuta munachkanchik chay qaqa wichisqanmanta riki kay imayna Machu Picchu pirqasqa rika ukumanta anchaynata kaqlla riki allimanta simintaykuspa perqa munanta ama kaqlla wichiykunanpaq riki wawqillaykuna pallaykuna porque kunan riki congresopi mañachkanku riki chay censura nisqanta qaynapuncha justamente chaymanta rimarirqanchik rikaw kunan nisqan caosman wichikuykunqa chaqay Dina Boluarte ama hurqunankupaqpas imaynatataq defenderqaku Dina Boluarte lluqsirun hinaptinqa Perú meriki paguayta fracasaron nispa. Igual ya wawqillaykuna quizás un poco más kay Dina Boluarte manta kunan kachkanchik más peor niqpira riki wawqillaykuna pallaykuna aunque kay piniwachkanchik riki kay primer ministro claro defendispa ya riki kay gobiernota defendispa porque kay geri riki como primer ministro ta choraykun por lo tanto defendenqami wawqillaykuna pallaykuna manami contrapeqa kanmanchu riki chaynapim chayta rimari pero ña riki haynapuncha nisqarqanchik kikillanmi kay tayta geri riki cartata mandaykullan kay fiscaliaman investigawaychik nispa y kay riki wawqillaykuna pallaykuna fiscalia riki ña haynapunchamanta qallaykullanña chay investigaciones preliminares nisqanta riki wawqichallaykuna panchallaykuna pay riki chay chifa vera riki parlakurqa chay empresario chino Xiwa Yang nisqanwan riki wawqichallay panichallay chayllachu mana chayllachu kay APP Alianza para Robar paykunapas ya niykurunña tayta geri renunciakuy imaynan chay empresario chinowanqa parlakunkiqa pakanllaqa nichkanña
entonces APP ña renuncianta jallaykun ña mañayta wawqillaykuna panchallaykuna pero faltachkanraq wakiq partidokuna rika y chayna riki wakiq partidokunapas ña rimarichkankuña pero ña APP primer pronunciamiento y seguramente pajarin mincha chayna riki pronunciamiento kuna riki diferentes partidos manta lluqsimuchkanqa posiblemente wawqillaykuna pallaykuna pero nichkanta riki nichkankutaq kunanqa yaqa mayoría marichkanku anki mana kikinko rispapas asesorninkuta secretarionkuta riki apachkanku congresoman riki kayhamos congresoman como senadores diputados tenqa kachkanchik kay electorero o fecha electorero nisqanpi y chaynapiqa mana riki kay el senador diputado llamanchu sino incluso alcaldías regidorías de Lima y distritos y provincias wawqillaykuna pallaykuna chaymi nichkanku mana asumita munarunqakuchu mayjin congresistas aunque sutinchachkanku rika chay Susel Paredes ya asumichon nispa pero igual Susel Paredes rita monachkan riki kay alcaldía de Lima man riki wawqillaykuna pallaykuna ñari que pay incluso ña sutinchasqaña kachkan alcaldía Limaman rinqa posiblemente riki como congresistakuna nin riki mana renunciayqa necesariochu nispa chay leyta ruwakuykunku natinqa mana riki renuncianqakuchu pero igual kay 28 antes de 28 de julio riki paykunapaqa ña cargon tukunqaña riki wawqillaykuna panchallaykuna ya. Entonces chaynata rimachkanku anki ña sutinchachkankuña wakiqa mana rospillosi quedanqa kay qheri ripukuptinqa nispa pero rospillosi quedantaqa manachusmi munarunqakuchu porque ña kachkaña oposición wawqillaykuna pallaykuna y chataqchun riki kay mama Keiko riki rantirunqapas pero kunan kachkanchik chay proceso electoral nisqanpi y chaynapi mana karunqachu acuerdo mana karunqachu chay unanimidad porque libre que apaita monachkanko mana involucrakuyta munanqakuchu rika porque mana chayqa riki imapaqmi chay votaron que kaypaq wakpaq nispa riki kay campaña ruraypi atrasanakunqaku rika kikinko puro kikinpa rurayninku wawqillaykuna igual pero kay lliw kay congresopi kaqa lliwñam hachachasqa kachkan manam paykunamanqa votota qusunñachu huk iskaycha kutiykuspaqa kutiykunqa chay partido ganador kunawan pero mayor parte manam wawqillaykuna panichallaykuna incluso kay rospillositapas ña nikunkuña tayta rospillosi de una vez hayaña chay plenaria nisqanman kay tayta qherita hayachisunchik hinaspa chay rimachun imaynanpis chay chinowan parlakusqa pakan nispa ña mañachkankuña wawqillaykuna panichallaykuna pero kay rospillusipa contrampipas igual kachkantaqman chay ña incluso documentotapas firmachkankuña chay censura nisqanpaq wawqillaykuna pallaykuna entonces chaykunata riki hawarinanku kay tayta qheriqa riki presidente del Congreso chay junta directiva Congresopi kachkan chaymi rika entonces Congresopi hawarinanku lliw junta directivachu wichinqa icha qherillachu wichinqa sichum qherilla wichinqa hinatinqa kay qheripa reemplazollañatachu churanqaku icha rospillosichu asuminqa tukuy chaykunata riki kay congresopi rimarinqaku pero hurqurunqakuchu imaynaya quizá congresistakuna riki kaypiq limpiakurunqapas riki campaña rurakunaymi mana involucrakuyta munanichu manam ni cargota asumita munanichu nispapas nirunqaku wawqillaykuna pallaykuna pero chaywanpas afectasqama kanqa rikaw porque llaqta ninqa imaynanpitaq mana qherita qarqunkichu nispataqmi wawqillaykuna panichallaykuna rikaw así que los congresistas kunan tarikuchkanku riki yaqa jajapi hina rikaw chayta riki ninchik riki entre la espada y la pared riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kay último piqa imaniñam kay qheri chay chinowan parlasqanta imamantaq riranki chinowan parlaq manam caramelonaya ruranqmi que chino carameluchata mikuchaykuy munarqani chaymi caramelon rantiq rirqani nispa llullakuykun wawqillaykuna panichallaykuna así caramelo rantiq serisqa kay José Gericha empresario chinoman pero igual wawqillaykuna pallaykuna ña chayqa riki piñachishkan astawan principalmente kay ayayeros de Estados Unidos paykunata riki wawqillaykuna pallaykuna
Hinaspapas kagaya kay asunto chakachkan kayta manachos mi pampacharon hakucho, porque Estados Unidos, Donald Trump, chayata embajada de Estados Unidos, país con hoy que está pasando con este gobierno, ñachos me jerija sentencia anta firmaron, ya. Imainampi kaytaita jerise huk proyecto leita roraikuspan mañachkan congresota, señores del Congreso, autoriza ikuchik ejército chino, militares chino, buque hospital, helicóptero chino, Callao man yay comunampaj nispa. Arichayja libre wawqillaykunapa palaykuna hukla llaqtakunamantapas jamao kayna buquikuna ejércitokunapas siempre paykunapas pasearichkanku pero ña nikichikña wawqillaykuna palaykuna China, Estados Unidos mana ni jawanakuytapas munanchu paykuna peleachkanku chaqa paykunapaq kachkan guerra energética, guerra electrónica, guerra económica, no sé ima guerrakunanchik kakuchkanpas wawqillaykuna palaykuna guerra del Huawei wawqillaykuna palaykuna y kay chino yay comunantaja manaya monarongakuchu wawqillaykuna palaykuna kay Estados Unidos que kay derecha castata dominan riki wawqillaykuna palaykuna chino tañatami comunismo rikao entonces kay proyecto ley presentaykusqanwanqa ñachosmi kunkanta tejukuykun wawqillaykuna palaykuna o imaynaya karunqapas pero mana sumaqchataqa riki yachachkanchikchu paykunapaq hiñunta riki wawqillaykuna palaykuna pero ñacha anyachkanña Estados Unidos imapaqta chay chinukuna yaykumunanta dejachkankichik nispa chay embajadora riki ñacha runankunata kastankunata rima kachachkanña chaymi riki kay congresista muñanta de la derecha bruta y achorada chay gringo tukuq misti tukuq paytapas umallichkankuña paycha asuminqa nispa paypa nishka ñuqa asumisaq ñuqa derecha kasta kani nispa pero pay yaykunantaqa manachosmi dejarunqakuchu wawqillaykuna paychallaykuna chay ña congresopipas ña sutinchanakuchkankuña pimay asuminanpaqpas entonces haykapimantas riki kay autorización lluqsiruptinqa yaykuykamunqa kay ejército o militares chinos kay llaqtanchikman kay periki nichkan kay especialmente kay buque hospital chino riki yaykumunqa kay arca de la ruta de seda 867 nisqan chayñataq helicóptero Z8J kay puerto del Callao nisqanman chaypita riki paykuna evaluaykunqaku ministro o comisión de defensa nisqanwan paykuna riki kanqaku del 16 al 22 de febrero mana unaychu mana base militar chinuchu kanqa solamente paykunaqa visitalla hamuchkanku chunka suqtayuq punchawmanta hasta iskay chunka iskayniyuq kami entonces suqta punchaw llarika huk semana llariki kaykunqaku kay febrero killapi riki wawqillaykuna panchallaykuna chayta riki nichkantaq kanqam riki chay actividades humanitarias académicas nisqankuna y chayñata riki kay buque riki chaykamunqa kimsa pachak isqunchunqa pusaq pasajeruyuq chayntaj kay helicópteroñataq iskay pasajeruyuq chay piloto copiloto nisqanchiki chayñataq nichkan riki manas kay chayamusqankuqa kay Perú llaqtanchikta gastachinqachu niuk sultapas kikinku riki gastakunqaku kay ejército chino ima gastunkutapas nispataq rimarin chaynas kachkan kay proyecto ley riki wawqichallaykuna panchallaykuna entonces kay riki normal wawqillaykuna pallaykuna mayjin llaqtamantapas hamunmanmi watukuqa visitakuqa parlareqa igual kay gobierno peruanopas mandanmanmi kay nanchikta rikaw kay marinanchikta o mayjintapas kay Perupaqa kachkan riki fuerza aérea ejército chayñataq marina de guerra chay kimsanmi wawqillaykuna pallaykuna y kay policianchikwanqa tawaña rikaw anque policiakunaqa riki interno riki wawqillaykuna pallaykuna ñuqanchik ukullapi igual may llaqtawanpas mandanmanmi naspa rikaw chay kuskanchakuykuspa chay actividadkunata ruraykullanmanku chayqa normal riki wawqillaykuna panchallaykuna pero imanichkanña rikaw kay gobierno Estados Unidos imanichkanña wawqillaykuna pallaykuna quizá kaypiqa riki rabiawanpas ispa imakuchkankuñapas wawqichallay panchallay imaynama chay chinukunataqa chaskikunqaqa chay tayta jeriqa nispapas imay kay pasakunqa wawqillaykuna panichallaykuna mas rimari riki kay programa llanchikpi
Chayanta wawqillaykuna pallaykuna kay 2025 wataperiki kay tupu kaykullarqa. Hinaspa niwachkanchik kay institución educativa kunamanta. Yaja la mitad de instituciones educativas kay Perú llaqtanchikpi mana yakuyuq. Mana kanchu chay servicio básico de red pública de agua potable nisqan wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik hinariki institución educativa warmakunapaq kanan bañuchanku kanan makinku aywichakunankupaq yakunkupas pero manan chay kachkanchu mayoría institución educativa kunapi wawqillaykuna pallaykuna kay Huamanga llaqtapiqa o hatun llaqtakunapiqa kachkanyari kay bañunkupas sumaq lusachamanta ruwasqakunaraq yakunkupas paqchachkanyari upapakuchkanku warmakunaqa siempre que yakullapiña kachkanku rikaw ispachakunanku imapapas rikaw pero niwachkanchik kay tupumina la mitad pinqaypaq wawqillaykuna pallaykuna pinqaypaq kay porque puntakunataqa kay kaynakunaq manachusmi kayna willakuykunaq purirqachu pero kunan kaypi niwachkanchik según kay willakuymayna kay willakuytaqa mana hukaqninchik nispachu gobiernuta chik nispachu izquierdista comunista nisqankupina chay kaspachu kay willakuytaqa rikurichimuchkan mana wawqillaykuna pallaykuna kay willakuyqa lluqsimuchkan kikin Ministerio de Educación nisqanmantam paykunam kay tuputaqa hurquykamun kaqay niwachkanchik de un total haykas que hay instituciones educativas a nivel nacional 71.202 locales de educación básica regular nisqan sikan wawqillaykuna pallaykuna 71.202 instituciones educativas chay llapachanmanta solamente 47% nisqallan o nisqallampa kan yakun chay red pública nisqan wawqillaykuna pallaykuna y chay llapanmanta 47% pa kan yakun pero mana llapanpachu kan chay desagüe wakiqpaq yakullan kan natin chay desagüeñataqsi kan 41% nisqallampa wawqillaykuna pallaykuna entonces kayta publicaykaramunku incluso rico wawqillaykuna pallaykuna desde el Ministerio de Educación chaymanta pacha porque kaytaqa mana llullanmankuchu mana ninmankuchu manam chayqa chay comunista kayna wakna izquierdistakunam chaykunaqa chay zurdukunas ima sutikunalla sutinchamawanchikpas paykunam chay willakuyta hurquramunku chay nachuqaya nispa ninankupaqpas mana porque kay hina gobiernomanta lluqsimuchkan willakuy wawqillaykuna pallaykuna hinaspataq niwanchik kay zonas rurales llaqtanchikunapi solamente 18% sapa pachakmanta solamente chunka pusaqniyuqlla kan yakun kan red pública wawqillaykuna pallaykuna y chaynallataq solamente chay sapa pachakmanta chunka iskayniyuq institución educativa llapa kan red de desagüe aunque chay red pública de agua nisqankaptinpas mana lliwchapachu chay desagüe kan hinaptinqa hayka institución educativa pataq mana kanchu yakun mana kanchu desagüe wawqillaykuna pallaykuna chaymiri niwanchik kay Fanel Guevara coordinadora general de red agua segura nisqan yakun faltachkan warmakunapaq chaynapi chay warmakuna makinkuta riki pukllaspapas aywichakuykunankupaq y chay aywisqa maki mikuyninkutapas mikuchaykunankupaq y como mana yaku kanchu chay hacha makinkuwan mikuykunku y chaynapim chay problema de salud nisqan warmakunapi nispa wawqillaykuna panchallaykuna rimarimullanku entonces kay Perú suyunchik llaki
Ajaya kaypi qhawachkanchik. Primer problema, educación pi mana kanchu ni chay red agua esa, pero congreso paga sillankupas, misankupas, chay madera fina nisqanraq, pampa chay purinankupas, alfombras persas nisqanraq, chay alfombras persas nisqan cuistakullan niku awqillakuna chaqay chay lavakunanku chay red de agua desagüe nisqanpas qurimanta qullqimanta ururas qaraqsi chay cañuchankuna chay lavaduchankuna imachankunapas wawqillaykuna pallaykuna chay pisuchampas chay bañunkupa chay tiyanankupa chay oficinankupa pisunpas mármol nisqanmanta chay fino rumichamanta wawqillaykuna pallaykuna pipataq ñuqanchikpa wakcha runapa wasinchikpas mármol mantaraq o chay fino tablakunamantaraq ari kanma fino tablakuna ari wawqillaykuna pallaykuna pero ñuqanchikkunapaq que misanchikkunapas corriente challam rika warmakunapaq rika carpitankupas corriente challam corriente tabla challamanta wawqillaykuna panchallaykuna incluso wakiqninkunaqa chay triple llamantaña rika chay triple llamanta rurasqallaña chaqaya chay warmakunapa bañunpa rika anki kaspapas simplemente chay normal chay piso llamrik wawqillaykuna pallaykuna incluso wakiqkunapaqa ni siquiera chay pisunpas kanchu solamente cemento pulido nisqallan wawqillaykuna pallaykuna y kay congreso a ver qullqita lojo chokuy con tanto takaqaya kay enero killapaq año nuevo ta festejachkanchik paykunaqa ña bono escolaridadtapas hunakurusqakuña mana kay punchawkunapi riki hunakuyta munarqakuchu arimawasukmi kaynawasukmi eleccionpi nispa riki aprovechaykunku hinaspa chaypi chay bonotapas hunakuykunku qullqita más de 30,000 soles por persona wawqichallaykuna panchallaykuna hukpas kachkan hukkunapas kachkan tupu kay tupullataña qhawachaykusunchik chaywan tukupasunchik wawqillaykuna panchallaykuna. Sistema de salud en Ayacucho en crisis wawqillaykuna panchallaykuna chaypas kachkantaq crisisman yaykuykun kay sistema de salud kay Ayacuchopi qullqis tukukun planilla personal nisqallampi y wakiqkunapaqa hampipaqa y chay wakiq serviciokunapaqa manas kanchu qullqi chaynata niwachkanchik wawqillaykuna pero ñuqamantaqa sichun kay cantidad personal pero imaynanpitaq mana atendichkankuchu wawqillaykuna pallaykuna liuta chaqay niskanku saludpi hasta afiliasqakunapas la mitad rin atendichikuq la mitad manas ñuqallapis wawqillaykuna pallaykuna desde institución públicakunapi trabajapakuspa a veces seguruyuqkuna trabajapakuni manam ni huk challatapas asuykunichu chay saludman porque saludman asuykuna tenga cita taraq usunki cita tal día nisparaq chay citataraq suyarayanki chay citayki chayaramutempas rinki tutapayta y chayna mejor farmaciaman pasaykunki tupaqnin ampita upyakuykunki anki chayqa mana allinchu otaq particularman mana ñatispaq mejor particular perika pagachaykun doctor rato atendikusun par de horitas ya kachkanña análisis nikun imaykikunapas pero que salud man atendichikuy pero personal pin tukukuchkanku entonces chay personal imaynampitaq mana sumaqtachu atendin llaqta runakunata chay aseguradokunata nisunchik ya wawqillaykuna pallaykuna kaypi niwachkanchik chunka kimsayuq nisqallansi kachkan wawqillaykuna pallaykuna administrasqa rika chayna niwachkanchik 13 de cada 450 establecimientos de salud. Chay haynawata tupuy perico wawqillaykuna pallaykuna niwachkanchik kay minsa kaypas chay ministerio saludmanta lluqsimuchkan kay willakuypas manam kaypas kay salud ninchikta chiqnispachu kayna hawaspachu mana
porque kay willakuykunaqa wawqillaykuna pallaykuna kikin institución kunamantam lluqsimun ari sapawatam kayna tupukuna ari que lluqsimun chaykunallatam taqwichakuykuna ari wawqillaykuna pallaykuna akay niwachkanchik kay establecimiento de salud primer segundo nivel de atención posta centro de salud hospitales clínicas chayna kachkaniki kay Ayacuchupi hayka 432 establecimientos. ¿Ah? Primer, segundo, posta, centros, hospitales, clínicas, mientras en salud, solamente 13 establecimientos. Chunka Kimsayochaya. Pero según información de Minsa Chaydata y Copex Perú, Nishampita Chay, Huillaco y Poririn y Chay Peniwanchik. ¿Ah? 425 establecimientos corresponde a primer nivel de segundo, a primer nivel de atención, puestos y centros de salud. Y solo 7 son hospitales o clínicas de segundo nivel, Nisparicao. En cuanto a salud, solamente 11 pertenecen a primer nivel de atención y solo 2 son hospitales o clínicas. Salud nishampi chaynata niwachkanchik pero chay aslla kachkaptin suawqillaykuna pallaykuna mana kanchu chay calidad de atención mana kanchu mana kay saludllapichu chayqa hasta kay Ministerio de Salud chayman pertenecen postas clínicas mismo hospital de Ayacucho manam kanchu chay calidad de atención wawqillaykuna pallaykuna. Así que kay Huamanga kachkan hospital de Ayacucho A1 nisqanraq hospital 1 nisqanraqmiki mala calidad de atención mana pasanchu wawqillaykuna igual hospital Huanta nisqanku kaypi niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna incluso rikao kay salud si bien es cierto rikao chay segurawkunaman atienden o segurawkunata o segurawkunapa ayllunkunata warmichanta churichanta pero mana llapantachu atienden wawqillaykuna pallaykuna. Claro, en cuanto a profesionales kay salud contratan hasta más tarde contratar con hasta 4 de profesionales y técnicos de salud a nivel nacional. Pero tanto atender con a kachkaptimpas chay holgesari con gasto yape, o sea chay personal paga yape, pero chay personal papas manatas cancho chay calidad de atención en atenga y matam chay tanto lona jamana atende ko yachaja aten yamkan chay salud peja wawqillaykuna pallaykuna. Mejor yari que ripuchacochon que nateri jokunaña atejkona yachajkona rika monajkona llaqta atende monajkona chayman yaykuspanku riki atendewasonchu wawqillaykuna pallaykuna. Por ejemplo, niwachkanchik kay Ayacuchupis kay 2025 watapaj presupuesto kasqa kay salud ninchikpaj 115 millones nisqan chayna qullqiwansi kay 2025 pi llamkasqa enaptinsi chaymanta kay 67 millones o 58% chaysi gastasqa personalpe. Y chayna niwachkanchikta kay Organización Mundial de Salud OMS 87.2% de trabajadores de salud de Ayacucho nin kay salud Ayacuchupeja kachkan corrupción, o sea 87% de asegurados chaynan patarimaren hay corrupción en salud Ayacucho. Malay mama. Entonces kay tupukunaqa chaqaya mana Ministerio de Salud llamantachu lluqsimuchkan sino lluqsimuchkantaq kay Organización Mundial de la Salud nisqanmantapas paykunapas qatipachkanku taqriku wawqillaykuna pallaykuna
Chaymi nichkanko kay saludmi yaykunan chay reforma integral de salud nisqanman wawqillaykuna pallaykuna. Chaynapi allin atendiyta qallarinankupaq. Allinta atendispa unquqkunata sumaqtarik hampiykunankupaq nisparik wawqillaykuna pallaykuna. Pero kay cuentowanchon privatizaytapas munachkanku chaypas kanmantaqa wawqillaykuna pallaykuna rikaw. Primero problema qawash Estado mana atendita unanchik. Por lo tanto, rikyao privatización. Estado mana sumaqtachu llamkasqa. Por lo tanto, privatización. Anchay cuento taqmi ki kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Pero total privado jamana valencho privado pejari que clínica pinaña puro particular wawqillaykuna pallaykuna. Estado pero Estado pues manata sumatacho administran chay problema con amkachkan wawqichalay panchale. Chaynaqa rikaw son 9:18 de la noche, llumpayta tutay con wawqillaykuna pallaykuna. Orancheqa karqa rikaw 8 a 9 de la noche que pasaron llumpayta, pero ari tumpachata pasacharispataqma maschata riki rimarinchik. Chaynaqa tukupayninmi chaykullanchik riki wawqillaykuna pallaykuna tukupayninman chaykullanchik chaynaqa paqarinkuna yari kutirikamuchkasunchik mas willakuykunata qhiperikuykuspa. Tukuykuña, Rimarinchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyrikcha willakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq